балх шаҳри узбакон аст, яъне 70% шаҳр мардумаш узбак аст, 20%аш пашту аст ва 5%аш тоҷик аст. البته که به فکر من این اشتباه است. تاجیکستان به عنوان یک کشور شناخته میشه که همیشه دوست مردم افغانستان بوده، در شرایط بد در کنار مردم افغانستان بوده و ما بدی از طرف تاجیکستان ندیدیم. از این برادر من خواهش میکنم که باعث بدنامی کشور خودش نشه که بگوین تاجیکستانیا آمدن در این گپ مداخله کردن. این موضوع اصلا به شما ربطی نداره، اصلا شما حق نظر دادن در این باره را ندارین، اصلا شما در جایگاهی نیستین که بیاین در مورد این رقم یک موضوع صحبت بکنین. салом дуруд. албатта ки ба ҳар гуна одамо ман ҷавоб наметиҳам, аммо инами видеонавора ба ман рӯӣ кардан, гуфтанд ки хуб бибин чӣ гуфтест аст. хулоса тамошо кардам ва гуфтам ки и бародар Аюб Насимӣ ё ки порсия намефаҳмад ё ки дуруя ҳаст. чаро и бо дар саҳифааш 90 000 фолловер дорад ва ба фикрам журналист ҳаст ё ки журналист буд, ман намедонам. хуб хулоса видеонавори мара қатъ карда ба манфиати худ истифода бардестааст. фаҳмидед? чаро шумо видеонавори мара пурра намекунед? чаро таҳлил намекунед? хуб шумо ки савол дошта бошед, марҳамат биёед ба ман нависед, гӯё ки бародар оиди намин чӣ гуфтаисти, биё як таҳлил кунем, баррасӣ кунем, як ҳамсӯҳбат шавем. не ки видеонавори мара қатъ карда ба манфиати худ истифода баред. вой бар ҳоли шумо. биёед бибинем чӣ гуна ман ҳарфҳо задам, баъд бо давом метем. афғонистонӣ. салом дуруд бародарон. ҳамин мард ба ҷавоб диҳед агар ки имконият бошад. бибинед ин чӣ мегӯяд. мегӯяд ки балх шаҳри узбакон аст, яъне албатта ки бибинед, ман намедонам ки дар кадом минтақаҳои афғонистон, дар кадом шаҳрҳои афғонистон чӣ гуна миллатҳо ҳастанд, чӣ гуна қавмҳо ҳастанд, яъне нуфусашон чанд аст. ва дар зери видеонавори ман инами як бародар хулоса бисёр коммент монд. гуфт ки дар балх ана узбакҳо ҳастанд, 70% дигар тоҷикҳо ҳастанд, ҳазора ва дигар бо гуфт ки дар бадахшон инами гуна ҳаст. хулоса чанд қа минтақаҳоя номбардӣ кард ва бо ҳарфҳои кириллӣ, бо ҳарфҳои русӣ навис. фаҳмидед? аз ҳамин сабаб шуд ки ман гуфтам, як суол додам. чунки ман ӯро пурсидам, гуфтам ки ту худат аз куҷо ҳастӣ? Вай гуфт ки ман аз Афғонистон ҳастам ва айни ҳол дар Канада истиқомат мекунам. хуб ба ҳар ҳол ман комментша ҷудо кардам, савол додам ба мардуми Афғонистоне ки дар Афғонистон истиқомат мекунанд, оё ҳамин гапош ҳақиқате дорад ё ки на? Тамом. ин ягон маънае надорад ки ки шумо як чиза савол метиҳед, агар ки надонед ин дохилшавӣ ба корҳои дохилӣ ҳаст. и ҳаргиз ин маънае надорад. шумо журналист бошед, шумо ин чизоя бояд донед. ки ман ягон каса ё ки ягон дигар нафар савол метиҳад, масалан дар Эрон чанд қадар масалан лур ҳаст, чанд қадар озарбойҷонӣ ҳаст, чанд қадар порс ҳаст, чанд қадар балуҷӣ, дигар ҳаст. ин ягон маънае надорад ки шумо ба корҳои дохилии ҷумҳурии исломии Эрон дохил шудастед. шумо як иттилоот ба худ мегиред ва савол додан ин кори хуб аст агар ки шумо надонед. аммо шумо пас гирифтеду ба манфиати худ ҳар гуна гапҳо задед ва гуфтед ки оиди балх ҳарф назан. оиди балх, ман ҳамчун тоҷики тоҷикистонӣ 100% ҳақ дорам гап задан ва гап мезанам. ҳамчунун дигар тоҷикистонӣ, ҳамчунун афғонистонӣ, ҳамчунун дигар давлатҳо оиди балх, тоҷикистону Самарқанду Бухоро ва дигар шаҳрҳои минтақа 100% ҳақ доранд ҳарф зананд. чунки ин марзҳое ки шумо мегӯед, марзҳое ки Бритонияву Рус кашидагӣ аст. мо як давлат будем ва мо ҳақ дорем. тоҷики тоҷикистонӣ 100% ҳақ дорад оиди тоҷики афғонистонӣ суол тиҳад. тоҷики тоҷикистонӣ 100% ҳаққи ҳуқуқ дорад оиди тоҷики ӯзбакистонӣ ва дигар минтақаҳо суол тиҳад. ӯзбаки афғонистонӣ 100% ҳаққу ҳуқуқ дорад оиди ӯзбаки ӯзбакистонӣ ё ки ӯзбаки тоҷикистонӣ савол тиҳад. ягон бадие ин надорад. шумо мегӯед ки шумо дохил нашавед. ки шумо оиди балх гап мезанед, ба сари шумо аввал чӣ мебиёд? масалан ба сари бисёр муҳоҷирон ё ки бисёр ҳамин дигар давлатон ҷалдони балхӣ масалан мебиёяд. A Turk speaks Turkish. Persians speak Tajik. One moment I'm Turkish, the next Tajik. Turki hame Turki konad, Tajik Tajiki konad. Man saati Turki shavam, yek lahze Tajiki shavam. ҷалдини балхӣ ки буд? ки буд ҷалдини балхӣ? тоҷик буд.
پس اویدی ابو حنیفه رحم الله، ابو حنیفه رو بشنوید. امام اعظم عرب نبوده، تاجیک بوده. امروز نزدیک 700-800 میلیون مسلمان در جهان پیرو مذهب حنفی هستند. ابو حنیفه کی بود؟ تاجیک بود. بلخ در کدام عصر اینقدر در همین دنیا مشهور شد؟ در کدام وقت؟ در وقتی شاهنشاهی اسماعیل سامانی که در نه تنها بلخ افغانستان، حتی تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان دیگر دولت‌ها در زیر اداره‌کنی اسماعیل سامانی بود. ما اویدی تاریخ حق داریم گپ زنیم. ما اویدی تاجیکان و دیگر قوم‌ها باید حق داریم گپ زنیم و ما باید دانیم کی هست چی هست. ما هم خون هستیم، ما هم زبان هستیم. چرا ما باید ندونیم؟ چرا شما نمیموند که همچنون ژورنالیست ما اویدی یکدیگر شناسیم؟ حتی خداوند کریم در قرآن میگوید ما شما را هر گونه ملت، هر گونه چیز آفریدیم تا که شما یکدیگر را شناسید. خب ما حاضر یک دو تا ویدیو را میمونم گوش کنید. قرآن تاریخ به منطقان اینقدر زبان دروزی میکنید، سر به سر بید یک همصحبت شویم چی هستید کی هستید. شما حق و حقوق ندارید که با ما گوید که اویدی تاجیکانی افغانستان گپ زنید. شما حق و حقوق ندارید این گپای با ما گوید. ما همخون هستیم. با میگم ما همخون هستیم، هم زبان هستیم، هم دین هستیم. ما امروز اویدی مردم فلسطین چرا حرف میزنیم؟ ما هم دین هستیم، ما برادر هستیم. و شما که اگر نه همین مثل شما برین آدمو سیونیستو گوین که اویدی فلسطین گپ نزن، ما همش حل میکنیم، نسل‌کشی است. چی بدبختی های نیست؟ نه، ما باید صدای بلند کنیم و گپ زنیم. به هر حال بید یک دو تا ویدیو را مونم با بی منطقان و بی سوادان گوش کنن. صد حیف که امروز دشمنان ملت ما توانستند ما را با اصطلاحی همجوار از هم جدا سازند. آی کوران تاریخ، آی کوران تاریخ، ما را همجوار گفتن کم است. ما هم زبانیم، هم تباریم، هم کناریم، در زمین هم گهواره‌ایم، در آسمان هم ستاره‌ایم. همان خراسانی بزرگ که بزرگانی دیگر بزرگی ما را دیدن نتوانستند و ما را خورد کردند، بیخبر از آن که آب اگر 100 پاره گردد باز با هم آشناست.